নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ডাউন গুৰুকুল মৰাণহাট ডাউন গুৰুকুলত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে খুব ধুনীয়াকৈ পাতিছে। আপোনালোকক দেখাম বুলি আহিলোঁ, চাই থাকিব আপোনালোকে। আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে মই অভিভাৱকসকললৈ অনুৰোধ জনাম, তেওঁলোকে যেনেকৈ সুন্দৰ হাত চাপিলে তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে। Dear parents, for the benefit of students, the school has set up knowledge hub, science lab, library, and the newly added astronomy lab. So I wait for us to come back and we will continue the program. This knowledge hub is exclusively for the use of our students. We want them to use them to grow as best as they can. You have the full consideration till you make use of the labs, science lab, library, and also the astronomy lab. The astronomy lab also has a few telescopes through which we can observe, watch planets. But that is in the evening. So, the later days, we will try to organize the evening program for the students. Parents can bring those students during that time to observe the planets. This is exclusively for our children because astronomy lab
कैसे आते हैं हमें तड़पाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे कि कब आओगे कि तुम ये घर सोना सोना मैं गया जहाँ की बस तेरी याद थी जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती सबसे प्यारी तेरी सूरज प्यारे बस मेरा प्यारे बात तुझे सलाम तुझे सलाम अब तो हमें आगे बढ़ते हैं अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना আজি ডাউন টাউন গুৰুকুলৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডে অনুষ্ঠান ইমানে আছিলে আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া হৈ গ'ল আৰু হোৱা নাই প্ৰায় সামৰণি হ'ল সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চালে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব বাই বাই কৈ দে বাই বাই